Poštovani gledatelji, na početku večerašnje emisije rekli smo da ćemo večeras govoriti o jednoj neobičnoj temi koja je već načeta u programu televizije Z1, ali možda nije toliko direktno načeta kao što ćemo i mi večeras načeti. Dakle, ja imam, kako bi to rekli Bosanci, šaru da mogu o tome govoriti, pa prema tome mene nije strah. Dakle, nešto kazati. Dakle, mi ćemo večeras prvo pozdraviti gospodina Ricarda Šetića iz Zagreba, odnosno iz Istre, idemo tako reći, porijeklom iz Istre, iz Rovinja. Jel se u Rovinju neko gleda večeras? Pa ja mislim da da. Da, da. Ja mislim da ih dosta gleda. Da. Dobro, ja isto tako mislim. I u Poreču i u Rovinju. A naročito nešto u Balama malo. A? I u Balama malo. I u Balama, da. Ja znam da nas gledaju i u Veleniki, to je jedno mjesto kraj Poreča, pa u Vranići, pa tako po redu. Sve znate sva mjesta. Da. Mi ćemo danas malo govoriti o konoplji. Dakle, govorit ćemo o proizvodu iz konoplje koji dolaze i koji su ovako na jedan možda stidljivi način ušli, možda na mala vrata, u naš svijet, u medicinu. Recimo, zašto se ljudi toliko trude oko alkoholičara da ih liječe? A o ljudima koji boluju od raznih teških bolesti, kod kojih može pomoći samo kanabis. Pomoći. Ne može ih izliječiti, ali im može ublažiti bolove, tegobe, može im produžiti život, dakle, može im život učiniti kvalitetnijim. Zašto se o tome tako slabo govori ili se malo govori? Počelo se malo šuškati o tome. Malo se nešto počelo u zadnjih par godina, ali sve je to još u povojima. Zato što nema velikih ispitivanja i potvrde, mada recimo engleski neki stručnjaci su napravili, izdali određene radove. Prepisali su svojstva CBD-u, na primjer British Journal of Clinical Pharmacology još 2013. prepisao mali milion, da kažemo pod navodnike, svojstava, takozvanih ljekovitih svojstava, što može, znači, da djeluje na ljudski organizam sa CBD kanabidiolom. CBD, a drugi koji je štetan iznosi u ovome preparatu u kojima mi govorimo svega 0,2%. Da, nije štetan, već je psihoaktivan. Jasno, i on je po zakonu, da, pravi, malo vas baca onako, ako bi bilo to velika doza. Dobro, ali možeš, ako bi to bila velika doza, onda te može činiti malo smuvanim drugim. Da, ili smuvanim, ili može čak do halucinacija doći, ali to vam je THC, znači on je... Možeš uzeti onda velike doze. Velike doze, on vam je u kanabisativi, takozvanoj industrijskoj konoplji, jako malo zastupljen, nekih maksimalno do 0,2%, koliko je i zakonski u regulativama EU propisano. Kako se zove preparat koji se može nabaviti u ljekarnama? Znači, u ljekarnama trenutno kod nas se ne može nabaviti ništa. Nešto je bilo malo medicinske konoplje, 2 puta. Prvi put je bila prije isteka roka, to je znači kanadska bila neki preparat, pa je drugi put bilo opet u nekim kapima gdje je bilo izolirani THC i CBD i to je jedino imunološki imao dozvolu za plasman. U EU, pošto naša firma posluje već 38 godina u Austriji, sirovina je bio eko uzgoj iz Austrije, prerađuje se u Nizozemskoj, on se može nabaviti u ljekarnama. Da li naši ljudi mogu otići u Austriju? Bez problema, ne u Austriju, mogu otići u Sloveniju i kupiti CBD bez problema, ne? I pomoći si. Sad ćemo ja sam poslušao o čemu ste vi sve govorili na televiziji Z1, odnosno vaši gosti iz Maribora, sa voditeljima jutarnjeg programa televizije Z1. Zato mi nećemo govoriti o tim stvarima. Mi ćemo govoriti o bolestima. Mi ćemo govoriti koja su to stanja i kad se dovedeš u neugodnu situaciju, nezavidnu, bezizlaznu. Dakle, šta je za ljudski organizam? Šok je kad otkriješ da recimo boluješ od mastite.
miostenije gravis. Da, na primjer, ili od amiotrofične lateralne skleroze. Da to našim gledateljima objasnimo. Dakle, to je bolest kod koje za početak počnu propadati mišići, mali mišići na rukama, na dlanovima, nakon toga idu ruke i nakon toga dođe muskulatura disanja. I kad dođe muskulatura disanja, ti si gotov, udavio si se. Ti ne možeš više hodati jer nemaš zraka za hodanje. Nema veze što nije zahvaćena velika muskulatura nogu, ali ovaj dio je ovdje gore zahvaćen. Ti uz navedeni preparat o kojem mi večeras govorimo možeš, kako bih rekao, usporiti napredak te bolesti. Pa kaže se da je endokanabinoidni sustav sustav svih sustava, što je jako bitno. Dakle, i u organizmu ga imaš ugrađenoga. Točno. Ali on... Male bebe, na primjer, kad se rode, one preko majčinog mlijeka unose kanabinoide između ostalog u organizam i sam organizam proizvodi... Stazu u organizmu, dakle, jedan balans normale. Kad je taj... Koliko puta ste čuli dok je dijete bilo na mlijeku majčinom je bilo bolesno. Točno, da. Je imalo 6 mjeseci, godinu dana zaštitu preko toga mlijeka. A onda kako je prestalo se dojiti i kako se prestalo hraniti, dijete se razboljelo i dobilo neke od bolesti. To je jedan od najvećih problema. Znači, prehrana i sama suplementacija organizma je loša. U hrani više nema hrane nego proizvodi, a kanabinoide poslije majčinog mlijeka kako bi trebao naš sustav funkcionirati. Jedan primjer ću vam dati. Uzmemo jednu jagodu koja ima pesticida, to je primjer, ne? Unosimo je u organizam i onda bi se morao aktivirati taj endokanabinoidni sustav i spriječiti unos pesticida u stanice u krvotok. Ali, pošto mi imamo toliko loše hrane, stresa, virusa, bakterija koje nas napadaju izvana, taj sustav se aktivira non stop i jednostavno on se urušava. Urušavanjem sustava dolazi od male prehlade do autoimunih bolesti i na kraju malignih bolesti. Gledajte, kod nas liječnici navedene stvari, navedene preparate dozvoljavaju svojim pacijentima kad se nalaze u terminalnoj fazi bolesti. Da, radi bola. Onda je gotovo. Onda je priča završena. Onda više nema pomoći. To treba prije spriječiti. Na startu. Dakle, ako znamo kako se ljudske stanice u organizmu množe, ako se prisjetite malo biologije, apoptoze, meioze, anafaze, telofaze, kako ide stvaranje i razvoj stanica, kao recimo, na primjer, malignih bolesti. Najedanput mitoza ide strahovitom brzinom i agresivno rađaju se nezrele stanice koje se nakupljaju i stvaraju se tumorozne stanice, maligne stanice, koje pritišću na ostale organe i uništavaju ostala tkiva i tako čovjek najedanput dobije nekakve velike bolove, a još pogotovo ako se to počne stvarati u parenhimnim organima, u jetri, slezeni, ubrezima i tako dalje. I onda metastazira i gotovo je. I zato treba djelovati tada, blagovremeno početi sa navedenom dodatkom hrani, kako to dodatak prehrane, da bi se zaštitilo. Jasno da ćeš uzimati sve lijekove koji su ti tvoji doktori prepisali, ali kad se razboliš od multiple skleroze, pa kad ne možeš maknuti, pa kad padaš kod stola, pa kad... Pa evo, mi imamo puno slučajeva što su ljudi koji su već i u godinama, koji bi trebali biti, znate kako multipla skleroza ide od, znači, pa na ukolica, ne, završavaju ljudi. Vani u Austriji, Sloveniji, čak i u Hrvatskoj znam ljude koji koristeći kvalitetne suplementacije kao što je kvalitetan vitamin D, krill oil, nakon toga CBD, malo poboljšaju mikrocirkulaciju, na primjer BMR aparatom, oni hodaju. Nisu trkači, ne idu na 100 metara. Dobro, nisu trkači, ali se mogu kretati po svojoj kući. Točno tako. Dovoljno da se mogu kretati od peći do stola, do kreveta, do... Mogu ići po stepenicama, mogu ići, ok, neko se pripomogne štakom, neko ovako, ali nisu primorani da ovise o nekom drugom da bi otišli, ajmo reći, do toaleta. A šta je kod PTSP-a? Kod PTSP-a to je već jedan drugi način liječenja. Tu čak savjetuju takozvanu medicinsku konoplju. Znači da to bude sa CBD-om izolirani THC. Tako da to bi trebali liječnici prepisivati. Nakon toga... Dobro, mi imamo jednu fazu gdje ljudi mogu sami kupovati. Može. Imamo drugi dio gdje... I mora liječnik dati bijeli recept. Točno tako.
Tako je, dakle da možeš to koristiti. Ali, gledajte, CBD... Možeš kod nas dobiti recept ako ga ne CBD se može naručiti bez recepta. CBD je nepsihoaktivan kanabidiol. Ali najveći dio koji se nalazi u toj konoplji. U takozvanoj kanabisativi L, ona je znači namijenjena između ostalog ne samo za ekstrakciju kanabidiola, s njom se mogu raditi, kažu ljudi, preko 20.000 proizvoda od tkanine, papira, jestivog ulja, brašna, da ne nabrajamo sad cijeli spektar, cijelu paletu tih proizvoda. Ali što se tiče ekstrakcije kanabidiola, oni u Izraelu su već naučno i medicinski potvrdili da su našli 160 kanabinoida u biljci, u konoplji. I taj sustav, znači naš endokanabidni, kad mi se hranimo time, on praktički nas izbalansira i čitavo tijelo, ja sad laički govorim, ne, što više ljudi... Da, kad se nalazi u balansu, onda se i bolest ne može događati na tako. Točno, i da se vratimo na PTSP, znači svi koji su radi nečeg dobili PTSP, kad uzimaju CBD kanabidiol, jednostavno im se stabilizira stanje i nisu više onako ni napeti, ni nervozni, niti prelaze u one, ne znam, kad imaju snove iz raznih strahova. Znači, puno su smireni, dublje spavaju, kvalitetnije žive i nemaju takve napadaje. Gledajte, gospodine Ricardo, ako čovjek, preparati se mogu uzeti na nekoliko načina. Može se uzeti u kapima i može se uzeti u smoli. Uzima se sublingualno, preko hrane, može rektalno, može na više načina. Recimo, ja imam iskustvo s time, sa svojim pacijentima koji su to uzimali na mrvicu kruha. Legli su navečer u kret, pa su uzeli onda smolu, metnuli na mrvicu kruha, pojeli i nakon pola sata nakon toga zaspali i probudili se ujutro, stanjali ružno nisu. Nakon toga su malo prije podne možda bauljali. To je znači ta smola takozvana to je rađena od kanabis indike i ona ima dosta zastupljena. Ali od podne nadalje su normalno funkcionirali. Dakle, ako pola dana normalno funkcioniraš i to nešto u takvom životu znači. Naravno. Pogotovo za bolove. Ali još nešto za savjet pacijentima našima. Nemojte kupovati navedene preparate na divlje. Jer ako ih kupujete na divlje ispod žita, kako bi ja to rekao... Ne, to treba biti provjereno, to treba biti certificirano, to treba biti analize. I još jedan put da ponovim, znači mi vani, znači radimo sa austrijskom sirovinom, u Nizozemskoj se prerađuje, sve je certificirano, nema psihoaktivnog učinka, znači CBD pasta ili CBD kapi kod nas su, znači po, ajmo reći, dozvolama, po certifikatima do 0,2% THC-a i nemate straha, znači to mogu koristiti piloti, sportaši, znači svi... Ćete se naviknuti i da bez toga, nakon toga nećete moći živjeti. Pa gledajte, ja znam puno ljudi koji mi kažu da su se preporodili od kad koriste CBD preparate, baš radi toga što su u životu postigli to da imaju stabilan koncept samog sebe, znači nemaju toliko više stresa, više su koncentrirani, dublje i lakše spavaju, nemaju toliko nervoze na poslu, u familiji. Ja imam iskustvo s jednom pacijenticom koja je imala nešto slično sarkomu natkoljenice, koja se nalazila na određenoj terapiji medicinskoj u Beču, koja je bila neophodno potrebna. Međutim, imala je strahovite bolove zbog toga što se taj tumor tamo razvijao. Kad je počela terapija, kad se taj tumor počeo povlačiti, kroz to cijelo vrijeme ona uzimala navedene preparate i na taj način je imala bolova. Bolova je bila riješena. Kad je bila riješena i tumoroznog procesa, više nije bila potrebna ni terapija, jer nije bila potrebna, imala svrhe. Više bolova nema i žena danas radi, normalno funkcionira. A imamo svjedočanstva jako puno. Evo, na primjer, partneri s kojima radimo imaju preko 20.000 svjedočanstva gdje su ljudi iz Hrvatske u tom, ajmo reći, spisku. Ja osobno isto poznam neke ljude tu iz Zagreba gdje su imali, na primjer, karcinome, agresivni karcinom mozga, kostiju, jetre. Danas su živi i zdravi, bez ikakvih... Dobro, dakle mi ćemo sad samo kažem da će svima to, da nije to čarobni štapić, ali... koji imaju određene tegobe, na primjer, maligne bolesti,
zatim probleme sa imunološkim sustavom. Imunološki sustav, živčani sustav, kardiovaskularni sustav, probavni sustav, koža. Evo, ima ljudi, ja se sjećam prije 2 godine došao mi je jedan prijatelj baš tu u hotelu, tu u Zagreb i spržio si je 3. stupanj opekline, baš ovaj prst. I namazao se sa CBD pastom. Dobro, možda je prošlo 2 mjeseca, neću reći da je mjesec dana, 2 mjeseca. Mi smo se vidjeli, imao je kožu isto kao i u drugim dijelovima. Mislim, to je tako regeneriralo brzo, a da ne pričamo o puno, na primjer, žene imaju probleme s menstrualnim bolovima, a mnogi imaju glavobolje i kad koriste mjesec, 2, 3 kapi ili pastu od CBD-a, kažu da ih uopće to više ne pogađa. Znači, bilo bi dobro vas nazvati na vaše brojeve telefona, tako? Slobodno nek nazovu, ne konzultiraju se. Imamo medijskog partnera mobitel 099 310 9900 ili na mail. Adresa, može office@far-west.com i svi koji imaju nekih problema, znači u Sloveniji imamo medijskog partnera, u Austriji imamo medijskog partnera Medoverne, gdje ima preko 100... U Sloveniji imate medijskog partnera u Mariboru, gdje? Ne, u Ljubljani, u BTC-u tamo, znači najjači portal zdravstveni je u Sloveniji, preko 100 liječnika surađuju kao moderatori s njima i isto tako imamo neke od onkologa s kojima surađujemo, onda imamo u Mariboru, isto vidjeli ste na emisiji. Znači imamo puno ljudi vani koji već to koriste, koji se bave time, imamo u Luksemburgu, imamo u Njemačkoj, u Nizozemskoj. Znači to su već instituti, sad će se raditi institut u Austriji koji će njemačko-austrijska velike tvrtke i nešto malo u Sloveniji će podići institut da što više se razvija i da se što više bude znalo o našem endokanabinoidnom sustavu. Dobro, gospodin Ricardo, sad ćete malo sjesti, malo ćete se očekati. Pa ćemo nastaviti. Može. Idemo ponavljati gradivo. Idemo ponavljati jedno gradivo gdje sam ja nešto propustio i kad sam poslije čitao i vidio to, ko će o čemu, ja ću opet o crvenoj maki. Crvena maka. Crvena maka sa vrhova Anda, dakle današnja Bolivija, Peru, je li tako? Negdje sa 4.500 od 2 do 4.000 metara. Crvena maka, vrlo interesantna i zgodna. Ja ću opet sada spomenuti za ono što sam prošli put rekao, za neplodne bračne parove, odnosno kod onih muškaraca koji imaju lijene spermiče. Dakle, koji se ne kreću kako treba, koji se ne stvaraju u dovoljnoj količini i koji su krljavi. Dakle, onako nisu dobro razvijeni, tromi, spori. Dakle, korištenjem crvene make već su stari, pomaže kod neplodnosti. Međutim, ima još nešto tamo piše. Da se crvena maka koristi kao prirodna viagra. Dakle, da ne biste vi starija gospoda koji nabavljate viagru bili crveni u licu, da vam ne bili bilo muka i da vas ne bi na kraju opalio, što naši ljudi u narodu kažu, infarkt. Nam se to ne bi dogodilo, jel tako, da se ne bi stropoštali, nepotrebno samo prevrnuli i da ne bi to bio posljednji užitak. Možete koristiti prirodnu viagru koja se zove crvena maka. Crvena maka dolazi ne samo u infuziji, nego dolazi i u kapsulama. Pa prema tome, kad počnete, naučite se jednom, kad počnete uzimati neki prirodni lijek, da ga morate uzeti na neku dugu prugu. Dakle, ne možete reći da ste potrošili jedno pakiranje i da vam nije bilo ništa bolje ili niste osjetili nikakav rezultat. Dakle, to mora trajati, pa recimo nakon 5-6 recimo mjeseci, ako su to nekoliko rundi više, onda je to rezultat. Da. Ili je tako? Da, postiže se, gledajte, ne treba ni pretjerivati dnevno jer višak tijelo izbaci, ali jedno ovisi, znači ako ste zdrav, ako ste ok, onda 2 kapsule sasvim dovoljno, a po potrebi 4-5 kapsula da vam digne energiju, da vam digne i seksualnu energiju, naravno. Da ne kažete nešto drugo. Da, tako da. Dobre. I povećava razinu energije, čak uravnotežuje rad hormona premium crvena maka, zato što je
to tako snažna, ajmo reći, repica, jer to je repica koja raste znači preko 4 km nadmorske visine i kogod je koristi, još nismo imali nikakav negativan, samo pozitivne i žene i muškarci. Dobro. Znači, ne samo muškarci. I kod žena se pokazalo jako učinkovito. Znači, pa dobro, jasno. Jasno, i treba. Da, treba. I treba, sigurno. Idemo dalje. Idemo na natrijev askorbat, odnosno puferirani C vitamin, odnosno alkalni vitamin. Puferirani nekiseli oblik, da. Vitamina C. 7,2. Točno, pH 7,2. I jako je bitno, dobro da ste odmah napomenuli, vitamin C, natrijev askorbat, kad se uzima maka, da se malo vratim, jako je dobro da se uzima zajedno s kapsulom vitamina C, takozvanog puferiranog nekiselog oblika vitamina C, natrijevog askorbata, jer sam i on, vi znate itekako da daje energiju, zajedno onda još su veći učinkovitosti, efekti kod toga, ali sam vitamin C je najzastupljeniji vitamin u našem organizmu i njega treba koristiti, ali ga koristimo putem nekih šumećih tableta ili limuna. U 100 grama limuna imate samo 40 mg vitamina C. A ovdje imate kilu limuna. Kilu i po u jednoj kapsuli. Znači 484 mg od 550, da. Tako je, dobro. To je ogromna razlika. Recimo, još me nešto interesira. Kad se kaže da je to dodatak jelu. Ma čekaj, molim te, ne može to biti dodatak jelu. Ne može neko govoriti o kalijevom jodidu da je to dodatak jelu. To je na kraju krajeva lijek. Ako ti vidiš osobu gušavoga vrata, dakle koji ima gušu, koji se razvija u depresiju, koji ode u ovako u kvas, u širinu i tako dalje. Onda mu hipofunkcija. Da, hipofunkcija. Gdje je cijeli metabolizam usporen i zato se razvija ta debljina. Da, jer ti manjak joda, grče u mišićima, sklonost debljanju, loša memorija. Šta je kaljevi jodid nego lijek u tom momentu? U tom momentu sigurno pomaže da se spriječi znači, negativni učinak štitnjače i da je dovede u red. 4 TSH budu u granicama normale. Točno tako, da. Prema tome, u nekim momentima možemo govoriti o dodacima. Znate koliko Japanci pojedu joda na dan? Kažu 13 mg joda u prosjeku. Zato su i zdravi, nemaju malignih bolesti. I najduže žive. I rade komutan. I rade non stop. Rade non stop, da. Imaju 3 dana godišnjeg odmora. Maksimalno. Maksimalno, da. To mi baš nije jako jasno, ali... On se vrati na posao, jer je dosadno, nakon 3 dana. Nakon 3 dana. Ali činjenica je da joda kod nas fali, bez obzira što je sol jodirana, ne možemo mi jesti tonu joda, ali treba suplementaciju u svakom slučaju, pogotovo kad je problem. Jasno, višak će se izlučiti, neće biti problema. Višak se izluči, ali ok, ako bi se uzimalo neki nenormnim, ali ko to niko ne radi. To niko ne radi. Znači treba paziti i onda dođe sve na svoje, ne? Sad ovako, dotaknuli smo kalijevi jodid. Kalijevi jodid se isto uzima u vidu. Kapi. Znači stavi se u vodu, 2-3 kapi, 4, kako kome treba, popije se, natašte i to je to. Idemo dalje na magnezijev klorid. Magnezijev klorid je jako potreban u današnjem svijetu zato što praktički 50%, čak kažu do 80% stanovništva da fali u Europi magnezija. Radi se puno od kalcifikacije u organizmu, jako puno ima zategnutih mišića, grčeva, grčenja, srca. Magnezij koji smo mi, ajmo reći, napravili, on je u tekućem obliku, može se uzimati sublingualno, može se špricati u mineralnu vodu, piti, može se trljati preko kože, na bolna mjesta, trbuh, ispod pazuha, tabane i on se apsorbira jer je heksahidrat. Rađen je od 6 atoma vode, on se apsorbira praktički koliko ga stavimo. Ako uzmemo neki opet oksid citrata, to su male apsorpcije, 4, 6, 15 maksimum % i što se tiče apsorpcije, što se tiče kvalitete farmaceutske čistoće i kogod koristi naš magnezijev klorid, taj nema ni kalcifikacije, ima dobru probavu, nema grčenja mišića, a to je jako bitno. Dobro, nastavit ćemo nakon jednog glazbenog uroja, vi ćete ostati sjediti ovdje sa mnom. Gospodin Šetić, mi ćemo naš razgovor morati lagano prevesti kraju. Ostalo nam je još nekoliko preparata koje moramo spomenuti, recimo vitamin D3. Vitamin D3,
Da, jako je bitan, jer čak 50% stanovništva Europe u ljeti ima problema i manjak vitamina D, a u zimi čak 70 do 80%. Dakle, nije dovoljno sunca, na sunce se preko ljeta ne smije ići, prema tome... Čak i trudnice je jako bitno da koriste, jer ako koriste trudnice, djeca nakon 23-40 godina neće im dobiti, na primjer, ne znam, dijabetes, zato što ga ne koriste, onda bi mogli dobiti. Znači, jako je bitno i kod djece, i kod odraslih, i kod staraca. A da ne govorimo o rahitisu. A da ne govorimo o rahitisu. A da ne govorimo o razviju kostiju. Isto tako. Recimo da ne dobijete Scheuermannovu bolest. Kad rastete kao vrba, a ako nema dovoljno kalcija, ako ovo, ako ono, onda odete hop u jedan kraj. Da. Onda nakon toga treba 1000 fizijatara i vježbi i ne znam čega svega ne. A sve se moglo riješiti na početku života. Da. Je tako? Tako je. Dakle, našim gledateljima savjetujemo da se jave na ove vaše brojeve telefona i da se informiraju o svemu ovom o čemu smo večeras pričali, a na kraju ćemo se vratiti ponovno kanabisu. Kanabis po našim istraživanjima, znači instituti koji rade sa CBD, kanabidiolom i kanabinoidima, oni su sigurni da je to krovni sustav našeg organizma, da naše tijelo samo proizvodi kanabinoide, ali nažalost radi virusa, bakterija, stresa i svih ostalih proizvoda koje unosimo u organizam nije dovoljno. Znači treba suplementirati, treba uzimati kanabinoide da bimo bili znači zdravi, da ne bi nam bilo kakva bolest nas napala, kakav virus i isto tako da sve što je na kraju i maligno, da do toga ne bi došlo. I to je jedan od prevencija najbitnijih za naš organizam. Da, ali kod nekih specijalnih bolesti je izbor broj 1. Trenutno se pokazao kao izbor broj 1. Da, bez obzira što mi to ne smijemo kazati, ali ja to smijem kazati jer je to tako, jer je takvo iskustvo, mene ne može nitko uvjeriti suprotno. Pa ima puno svjedočanstva ljudi i u Hrvatskoj, a pogotovo van Hrvatske, gdje su se jako teške, neizlječive bolesti uspjele održavati sa... Znači, uspjelo se živjeti su i to na kvalitetan način. Da život bude, jer život ako nije kvalitetan, onda nije vrijedan. Onda nije život, ne. Onda nije život, onda je mučenje. Točno tako. Znači, ljudi trebaju... Najbolje bi bilo kad bi preventivno sve rješavali, ali to je sad druga tema. To je sad druga tema, ali već kad nisu, treba, jako je bitno da se kaže još 2 rečenice. Kod kanabisa svašta se može doživjeti, svašta ima na tržištu. Jako je bitno koja je to biljka, jer biljka je jako jaka, ona uzima na sebi pesticide, herbicide, teške metale. Nemojte kupovati ništa na crnom tržištu. Što nije provjereno, da. Dakle, kupujte ono što je provjereno u Austriji, u Sloveniji. Sve što je certificirano, što je analiza rađena, di su eko proizvodnja i di je čist farmaceutski proizvod, a ne nešto u bočici. Gospodin Šetić, hvala lijepo. Hvala vama. Vidimo se sljedeće nedjelje ponovno. U isto vrijeme. Najljepša hvala.